Dobro večer, poštovani gledalci. Svjetski sociolozi tvrde da dolazi vrijeme kada će televizijsko gledalište birati uglavnom ono što je nekvalitetno. Želimo emisijom Sporedna kamera da preduhitrimo takvo vrijeme, da uhvatimo posljednji voz. Ako se i vama, poštovani gledalci, čini da vam televizija još nije pružila priliku, Sporedna kamera je upravo prava prilika za to. Između 3176 kandidata koliko nam se prijavilo za prvu emisiju, odabrali smo ove naše goste u studiju. Ja sam Hazin Čukle, radim u Tehnici Sarajevo, humorom se bavim više godina i evo jednog fragmenta iz moje monodrame Moje živote. Dođem iz vojske i zaposlim se u jednu željezaru, kad tamo onaj štruco što raspoređuje kaže meni, tebe ćemo vala da miješa željezo da ne zagori. Gledam ja njega, a gleda i on mene. Ma đeš bola mene to ti mene basta, nego ima lište lakši. A što on meni kaže? Nisi mi kaže, ženim brat da ti ja tražim nešto lakše, ako se ne sviđa, on ti kapiji. Šta ću sad? Ma pomiješao bi ja tebe da nije šta jest. Ovdje bi skiknuo, a u konjicu zalaju. Bledno on u mene kaže, idi ti u Hercegovinu pa miješaj. Pardon, ponovno. Bledno u mene on, šta ja njemu govorim, kaže, idi ti u Hercegovinu pa pakuj maglu i guraj valove niz Neretve, eto to ti je lakše. Ej, hoću štrucaš ti, ali neš ti nadavno gaća natresat, a željezo nek ti čača miješa. Tako ja uzmem knjižicu i zaposlim se ovdje gdje jesam i fino mi. A Boga mi kako ne bilo fino kad dvojica rade za mene. Ja samo postavim leđa, oni tovare vreće. Ma vidi ljepote moje živote. Ćao cakani, zdravo moj mali druškane.